Kamojule kli usnem haga khat pratrik unai khende ka balang Unitarian wa em hapo rilom khasi jaintia ka jela Meghalaya wa hakarbi ka jela Assam jole kemen ge gani kesngi kam kadang ukenmu buram ya uwasen ka balang ubabu hajam kisor sing nongbri dailang wa ki bubut yong o Hauni usnem le kawaman ne kesngi khat pratrik unai khende arajar arpauso kiso pau artali ki balang Unitarian hapo rilom khasi wa jaintia daya chimbenta chitrhem ki ule kemen kenmu buram ya gani kesngi kawaman le kalengko dap chispa le pau nyau snem iwan kabalang Unitarian. Ya kabalang hajuai da kutkam kabalang bay, ne baha ya kabalang Unitarian hakasi jaintia wakar bi da sain hajuai. Ne te kapang perdi ile kemen hauni snem le to ka juhi hawra so pau artali ki balang ka waong lenti ka niam ublay ba penhun mensim. Hayato wa kani ka le kemen da yo wa ya kalam wa President of the Unitarian Union Northeast India Umar ki pasa hakabalang bay ni ijan mit hajuai uwa daong. Kat kam kapang perdi yang uni usnem i yumut ka niam to ka wada penmelin nadu ki warim wedaman kaluti im kaluti ka niam ublay ka wawan ra bon ki yumun. Iwan engkong doong uto kaluti iya maya cipiyu ibi yewi naite kaluti yang kahok kaluti isekian kaluti irap keliang we man le kaluti we yu e ihun ya ihasla perthai Hayato wa ira dong musa wan ongu kani penyo ka wa MEA kwa wa wi po wi uman ki kacharak ya kiwi ne bha man wi po wi emu jarjer iche wa ye upan bha ya ki imlang sa lang kham tam hayato wa ukanrat wa bu watho Niliang uhumlan lamar uwa de ya ka khubor wa kerpang ni ka singi ha ka balang bay hajuai ongu ya kani ka benta yang ka phang perdi da chim na ka kot jing shai blay irwai wa khatso ha ka dakot wa khatdo ka wada kadaw ya kini ki kentin wa ya kini ki kentin da tho le da ukli do wa sanhi ya ka balang ubabu hajam kisor sing nongbri kini ki kentin ongu kadawi wa ilai luti ha ka perthai em chibun ki luti ka luti wa ya to wa ka mon ublai wa ka luti wa ya to wa ka perthai kam te kremenu wa ki prawa nga yu lai ki hakaluti wa yato wa imon ublai kenang yo yo ye hun mensim. Ichimbenta ka balang bay Unitarian wa ule kemen ya gani kesengi daman ka wa chongkun de chimbenta chong chit ki pa yuangay nadu ka yasen step yasen sengi wa janmit na ite ha ipinhiar ya ka lama ka senglang kam jo le ha ilai pa ba de wara alang ki dong musa chirup ipinbut ya isurwai wa datem ha ka kari. Mata kasi khat pratarek jong banai September ang newsnem arjar at persal. Kajing dap sispa lai pen newsnem jong kajing seng ka balang Unitarian jongi ang ne hari lom kasi jaintia bat karbi. Ya kane ka celebration ilale man newsnem haman ka khat pratarek jong banai September amar ka dei kasi seng jong ka balang jongi. Da seng ka balang jongi da babu hajam ke sourcing Kakat praterik benai September kat pras pak prapenyo rengkat bat kinong bot jong imen hirbon lakadong uwa kat sutengah uwa mar sutengah bat uwa kat selai rengkat bat i kurim jong i herin bon rani ini sangut kidei inong seng benengkong ya kani kabalang jong ni hang ni hajuai bat kani kabalang juai lakot ya kabalang kami Nabala seng nengkong ya kene kejingat Unitarian jongi hang ne hari lom kasi jaintia par karbi hagan ni kasyong juai ke jongi hau ni usnem ka balang hi baro ka wei rengkat bat ka seng lang di legit e ka tim ka boong lenti kan niam ublay bapenhon mensin ka baro ki balang jongi hari kasi jaintia bat karbi ngiyale ya ka jo kene ka tim ma ka jimut jong kene ka tim kalong langba kalenti niam jongi kabang kaniam hakajing sya kajing mut jong ka kadai ka ke bang ilapan melening nado kibarim ki baja kalalong no kalenti jong kajing im jongi bat kalenti jong kaniam ublay kadon sibun banya thu yangi amar kalenti ka banengkong kadai kalenti jong kajing bangi dei banlong ki bri ki be pom siem men si para way ba way nang ta kalenti jong ko hop kalenti jong kajing sisa kalenti jong kajing yarap mar kaliang iway pat bat kini kadai kalenti kabala ban ay yang kajing hon asla jong kini kajing dei bat ki dong musa kajing ra jong ki dong musa ban pen i bakum makan ni kasngi ile kemen le siobha
ta mengira pan pi kidong sa pi kidak jong kijing sai mensim ke jongi kijing sai mensim jongi dak mengira iki musa ban ngi kwa ba uwe po uwe unlong ka serak nak benta ki we namar hangi uwe po uwe ngi don la kijong kijing sai ibala banyarap ban pen bahaya ke imlang ka salang ya ka jinga de jong bat kantam lau nong bu nong kha ko magani ka sngi i balang jongi ke ba don hadu sa pho tam i pelong ya kan ka anniversary ang te ha ka karbi ang long gidon lai teli ke balang ki jongi i ba celebrate ya kan ka anniversary ke jongi bat hari kasih jantia bat karbi ye don kumba sa pho arteli ke balang i ba celebrate ya kan kasih seng jong balang ke jongi Kecil kedai bak kena ke tim, begila celebrate mentah kasih, galanti kena mulai, ajeng hun mensim. Ya kena bentang ila sim nak kot jeng sai belai, jeng bai bekat sau, kada kot bekat do, kedeu ya kita gentin, ya kena gentin la thok hi, dau nong seng rang bak jongi, babu hojong sosi. Kena kedeu, bak jeng yai nanti jongi hasla pertai. Kedan sibon gelanti kepada ibak keman ke partai bak gelanti kepada ibak keman ublai nak kadau ni kebur baki para bangai jongi baro kin ya gelanti kepada ibak keman ublai kena makin ai jung hun mesin kibat ini yang ini.